Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule February ni som le pathum mania Russia a mercenary Wagner group ho tu chuan pathian ni khan Ukraine Donetsk biala indona khopui ni mek bakmat chimlam sir Krasna Hora khuwa chu anla ti asoi Evgeny Prigozhin chuan video toya ti chuaka kholu na bula Wagner fighter te po anlangani Moscow hian Ukraine marlam bial pani chu athunun vek theinan kum ni zat alangai thei thua soya an ramlak chu indona atana an thil tum poimo takani thua soibok US think tank Institute for the Study of War chuan geolocate footage Russia sipai te chuan khothen khat an lato ti an soini in an intelligence report nu nung ber chuan atar lang Mase Wagner thu soi hi independent taka finfia ani lo thung Russian chuan vor Wagner group burtran na ngai thate ang September ni sompali sang ni som ni pani khan Ukrainian tena an beile ta wangin Russian sipai ta chu Kharkiv atanga in nuk dok lo thailo wasiam an ni lain mi pakhat Russian lungin tang te hnena thu soi live video the dar ania private military company IO kania aming po intrato mai the PMC Wagner ti ania ti in pasang tak lukol tu chuan lungin tang ama hual tu te hna chuan asoi bawa he video hi low quality mobile lak ni in annu loka Russian opposition leader lungina khungmek Alexei Navalny thui hruai te chuan an the dar zui ta ani video alang thu soi tu chu Evgeny Prigozhin Russian tycoon Kremlin nena inzomna thu tak nayania ami son chu Ukraine indona a Russia ta na beitura Wagner sipai tur lung in tang telak chu ani amma jong chuan Prigozhin chuan Wagner group ta nena inzomna nei lo ang hlirin a in soya ma se phat thei ani talo video wa somna asiam lai ngai thatu lungin tang te kumsom ni pani atanga kumsom nga inkar te an ni hloma Wagner sipaya antanga ni chuan tharuk nuwa an thu boi chin fel vek anianga indona a nunna anchana ni point hero taka vuiliam atiam bok lungin atanga la chuak thei cheu midang hriat inayem ti in lungin tang te chu azota midang pani anom ala le pathian ma se an ni point kuang mangbakin an la chuak thei don lo chewa ke chuan damin kala chuak thei chewani ti in a soibok Russian law chuan lungin tang te chu military service peka lak chua arem ti haulo Federal Penitentiary Service Federal Authority of Prison and Detention Facility chu Russia a thil ti thei Ministry of Justice noya ommania ma se sarkar bureaucracy chu Prigozhin tan chuan a in khar velo ha video alar vak nu khan Wagner te chu Ukraine Russia wara nasa zokin anin rol zui boka January tha a Russia sipai tena Donetsk Bakhmut dai pona Salt Mine City Solidar anlak nu khan asul sutu berte chu Wagner te anni Bakhmut a hian thasari vel zet chu in ka na le in be na nasatak om to in chuta sulsutu berchu Wagner te annia Prigozhin hian tho pui rol tak nein chung jinga chuan Ramzan Kadyrov of Chechnya te po antela tunma chuan langsar lo taka chetla thin ni in tunairo alangsar ta hle kumsang khajakua somruk pakhat khan Leningrad St Petersburg Tsarist capital hluya apianga Prigozhin hi Krasifa Soviet Union laia seilian ani alanau panviau lain ruk wangaman ani to boka Russian media outlet Meduza tena court paper anti chua Prigozhin le atho puite chuan March Sangkhajakua Somriat Khan St Petersburg ka mei chepakhat suamin a gol bete laksakin thi chongin kot thera ankal san ati hetiang dawa sual na kalpui anei nuala kumsang khajakua Somriat pakhat khan Brezhnev Soviet Union zela khungania
sang kha zakua som kwa khan Soviet Union ke chiat dona chua zalen ani thung Soviet Union ke chiat nuwa Prigozhin chuan nun thar kalpuin St Petersburg ka hot dog te zuarin huna manga hunrei lo te nuwa asum don na tilianin supermarket le restaurant te ahong zela sang kha zakua som kolai hol kha chuan All Custom House Staraya Thomas Zia an hong to der St Petersburg ka dining na mun thale lar ber ani zui hial rengani miro puile thil ti thei tak ten ador chu an tlo a chung jinga chuan celebrity billionaire le politician te po an kat nuka chung jinga chuan Anatoly Sobchak mayor of St Petersburg po atela Sobchak thachang dol tu chu KGB operative lui politics bultran mek a omboka chu pa chu Vladimir Putin ani Putin le Prigozhin in lai chin na chu chung arrestaurena anin komna atanga in tran chu niangai ania kumsang khazakua somko toplama chuan Putin achu President Boris Eltsine na Prime Minister ani der to a atnuwa athak tu ani zui tabok Putinan Kremlin athut chil nuwa Prigozhin chuan sarkar catering contract turu berber achang zuya asum donna alian tuala athil ti theina asang tual boka President Putin azara global leader te amucham chi bokani umsang ni pathuma Putinan UK atlo thumpo khan azui tu jinga telin Putin ale Prince Charles King of UK tenen tha anlo la howa umsang ni paruka Putinan G8 samita US President George W Bush ami khwal po khan Prigozhin hian eitur asem sakvelani kumsang ni sompanga a thalak Kremlin in ati chua Prigozhin chuan Putin le khati laya Brazil President Dilma Rousseff le Indian Prime Minister Narendra Modi te eitur petu ani boka Putin anena anin lai chin na le akatering business lian zel wang chuan Prigozhin chu Putin safety in anko pha ani Kremlin contractor atanga Russia security complex a player poimo ani na chu kumsang ni sompalia Russia in Crimea achu sakle Eastern Ukraine Donetsk le Luhansk separatist te athlop le pui atanga in tran niangai ani hemi kum vekhian Wagner group chu din ni in adin tu tak chu Dmitry Atkin Russian Military Intelligence Service GRU Lieutenant Colonel Hlui ania Prigozhin chu he group mamo sumtum tu berani thung kumsang ni sompali khan Russia Defense Ministry bepo in volunteer te training pe kadila ministry official te chuan a demand an ngai theilo thu an thil nuwa Prigozhin hian papa atanga thupe kani ati tia soyania papa ati hi Putin a soina ani adu ti hlotlin ania Wagner te chuan private soldier sangtel training an pe a chungmi te chu Crimea le Eastern Ukraine te tirlu anni atira chuan Kremlin chuan Ukraine sipai atir lawatia technically chuan Wagner te chu Russian Defense Force mi le sa anni tlat lawani ma se Ukraine Donbas region a chuan Little Green Man tia soini in railo te chungin Wagner te chu thil ti thei anni zui ngala Russia in foreign policy huang tau zok aneya West Asia le Africa a nasa zoka in ben bel atumna Wagner te chu anrangkai a heng muna te hian Wagner group te hi atir lut thinani kumsang ni sompanga khan Putin a chuan Syria a President Bashar al-Assad puiturin sipai atir luta Wagner te chuan Syria sipai tenen tangrualin an hmelma Hezbollah le Shia paramilitary te chu an beya hei mai ba ka hian Wagner group te chu Mali Libya Mozambique le Central African Republican ate tirlu annia Wagner te chu Kremlin foreign security kalpuina a lakson theilo anni tak nuwa Moscow a elite power circle a chuan Prigozhin in so ngena chu thuk tak ani to
mel ma la Putin social tu te chuan Prigozhin chu mel ma la antia Navalny thui hruai Leonid Volkov chuan Prigozhin chu Putin hualvel tu zinga criminal la ti hialin a soya August sang ni som ni a Bellingcat investigation chuan Prigozhin sumdon na sarkar contract Wagner le troll farm te chu Kremlin nena thuk taka in zom ti in an soiboka US Special Counsel sang ni som paruk US presidential election na Russia in rotna chui tu Robert Mueller chuan Russia in bun Internet Research Agency Prigozhin nena in zom na nei chu Hillary Clinton ti chiat tuma beitu ti in na soya hei mai baka FBI tena United States boom tuma chetla tia an midu ani boka kumsang ni som ni pakhat khan FBI chuan Prigozhin omna ril theine na dollar nuai ni le singa pek anin tiam hialani Ukraine in dona chuan Prigozhin chu Russia ami poimo ber pakhata alang kaya independent Russia journalist Mikhail Zygar chuan Prigozhin chuan Moscow a power center akalkan de vekto ani atia indona a Russian sipaite an chat view chuan Prigozhin le athopui Chechen leader Ramzan Kadyrov te chuan langsar takin Russia sipaite chu an soi sel maya Putin a chuan Ukraine special military operation akalpuina a commander chumni athak to a ma se Prigozhin chu khoi chetin ala velo Prigozhin mi le sa te chu frontline a huaisen tak beitu berte ni in amala chuan commander ang main telegram channel atangin thil thleng atar lang zung boka St Petersburg a hot dog zuara atangin thil ti thei turu tak ani chhota a Putin a chuan Wagner amamo chung chuan Prigozhin chuan tu main an khoi thei lo ti a hai lo antibok Armed Forces of Ukraine 10 video an pek chua Volodymyr lam thil thlenga chuan Ukraine drone ambush mangin Russia lam chuan voi khata teng an hlo hnem hle a Russia sipai te chu aerial footage sa alan danin an tlan chena sa hle ti alang thei Ukrainian Volodymyr anti Russia in aklidar antia hian Russian war channel te point teng an hlo za thi an phathei tabik lo Grizon media point an puang ta hiala atlem bera an man ro lo teng chu somthum chuang vel ni in an soi war analyst Igor Posapo Russian Pacific Fleet atanga 155 separate guard Marine Brigade ta armor vehicle somthum pakhat chu Volodymyr be pui thak na anti chia ani ati Russia chuan zoi in bakmat chevela ne na achang chhota a wal bula omro manmo takin kalro ti in menron awa staccato instruction hi Ukraine sipai ven himna a indona muala tanga lo chuak ania indona ahliam tuar bakmata sipai muna min hruaya chu khopui chu man lai chuan wain an siam that thei ema wanga min thang takani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan kho chaklam khopui hi kan kulpui ti in a soya Russia sipai te hian tharuk kal ta chung khan bakmat lak tumin an bei to a tuna chuan an bei pui thak na chu an bei ngorin an bei na sa zual ta hle a Ukraine chuan an bei pui thak champha thlenma a ti chiat tumin an bei na sa hle thupek kan zoma kongpui nim hring dup kara chuan kan tlan thla a chunglama chuan vandum thiang hlim takalanga Russia drone tan chuan chetanwam hle ang kongpui kan pe hnu loka chuan Russian lai puimu puak chong thei chi pahni kan hnunga an ron tla a kan hoile ta mei khudum alo chuak ti kan hmuwa asir le lama chuan kan tlang chunjom zela lai puimu puak chong thei sailing hi min ron be an tum na nge an pong ka mai ti kan chiang thei lawa ma se bakmata an ral thuam chavel zong hi target naya ka vekania sipayemo civil mi emo an thiar lo dakar tam tak chung chu lai puiri a chol lo hrimhrima ari dup reng mai ani Russian fighter jet pakhat chu chunglama aron rita a
Russia sipai nai ber chu kilometer mi chawa hla a an omani mun then khata chuan kongpuya anin kap na sa hle a ma se Ukraine sipai chuan khowot win tu mai tui khang theina let khat vela vot nuaya ral thuam ta cham to hle chungin khopui hi an la veng him thei zelani 90 that mechanized brigade captain Mikhailo chuan silai chi rang bu kan la cham deuh to a abik takin artillery round kan nei lo ti ina soya a call sign chu polyglot tani kan khothang ram tang rual ram te hne na tanga encrypt communication device kan mo boka sipai son kwal na tur armor personnel carrier then khat kan mo bok ma se khopui hi kan la veng him rengani he in dona atanga kan zir chu ber pakhat chu sumle pai tlem te manga mel ma bek dan hi ani ati Ukraine sipai ta chuan Russia omna mun chu 16mm mortar manga an beya wangin ral thuam chung changa an har sat ta chu kan khathiam theimai ani mortar round masa jok chu an han kapa an hunung jok chuan an tum angin na athok thei talo mei khu le misfire tia au thoma oma mortar unit chu thel tumin an tlan chuak ta ngala sipai ta chuan ral thuam chu stock hlui rampo na tanga thon ani thumin rila a hlui to awangin alo mat lak to lawani bakmata indona hi arab thakin aturu hle a invasiona indona na saber thren khat chu heta hian a thleng to ani tin tuna chuan Kremlin sipai ta hian ne na an chang chho zela metar khatte te amazonin an chak chho zelani heta hian wek dar pol min thang takatanga mercenaries wave khat chu indona hian tir anni Russia sipai ruang chu fila a om nia report a om bok tuna chuan Moscow hian khopui chunga kongpui lian pahnih chu a thunun thei to a back road pakhat ala oma supply line la om le thawak lo tak ala omani 90 that brigade press officer Irina chuan July tha atang khan khopui hilak an tung tanani ati tuna hian zoi in an chak chho zela indona atana an mamo an nei tam zoka chuwangin beipui rei tak an thak chuan an chak nge yang engchen nge adai don ti ero ka soi theilo mamo an tla cham mai thei ka be sei tak zetani ati bok firing position ral thuam ka chuana uluk taka thupatangin generator manga thuam le stove manga ti lum bangkara kan kalta ani ma se sipai te chu an film khur tak zeta helai indona a anin enkol na mun hi an ron riat theina tur mei khu le eng po mai chu thup turin an film khur hle ani an thil to na tang hian Russia sipai te be chun zom zel tura tumru na sipai te a le an chet dana kan mu thei ani khopuya tanga min chhuat theinan min hual antuma ma sen hlotling lo ti in camouflage ha commander ai hor indona lama ton riat nga le paro thap zet mai fing le rem hratak mai chuan a soi khopui hi thunun thei ani transport akal zela artillery an kapa kan lama tang po in lo kan nei nge yang ma se khopui hi kan veng tlat ani thil ti thei pakhat chau kan nei ne na chan zel hi ani lo chuan atlai ma bakmata tanga in nu do ani ma se indona muala khopui veng tu defender te jinga chuan chutiang du chu an tlem hle ni na lang kan headquarter atanga hetiang order kan nei chuan okay ani mai order hi order ani ti in captain Mikhailo chuan a soi ma se he khopui atanga in nu do angai ani chuan kan lo be let na zong song le kan thi sen luang zo sai te kha eng ti na nge ni ta ang ni lo hetiang hi kan ti du lowa kan thei lo ti in nu do chu adu lo rum rut mai bakmat ta na nun na hlan tu te chu a soi non le a mi huai sen le thatak tak heram mangai em tu te hi an tam le tin bakmat him tu te hi anin nuk do kan ni chuan Russia tan Ukraine marlam khopui lian jok Kramatorsk le Slovians lampan nakong ahong don ani Moscow hian mar chaklama Donbas biala front line area dang le khothlang lama po beipuya thak na sa hle
Ukraine official te chuan Russia be pui thak na thar chu kalpui ani to thuan soyani bakmat lak tuma in do na hian Russia sipai te chu ati chaw theani ti in Ukrainian kommandar sang tak ma se pathavak nilo hian asoya Victora Bankara selfa chuan Russian magazine te an man to ni an soi tuna hian an inveng to lawa an be mai ani meter engemozat an la chun zom zela ma se kan ram hi atlem thei ang pera an lak thei nan kan be ani heta hian mel ma hi kan chel tlata an malak na hi kan ti thuan op na sa hle ani ati bakmata hian mi hring cheng engemozat an la oma engtin nge chung chu i riat theyang in ti chuan tom ve du lo khopui tan chua san ve du lo te kongka yen chuan thilpek eitur box sang i muang bakmata hian civil mi sa nga vel chu tuile powar nei lovin nan la oma tam tak chu tar le re thei te an ni ve hlom than khat chu Moscow thlop tu an nia Russian ho ne na chan hunan nga kani heta zong song hian an ma ni phak to ka in do na an be ve kani ti in kumsom ni le pathum mi psychologist titiana hapa u nau pa nau pang le afarnu nau pang enkol mek tu chuan a soi tin kumsom riat le paruk mi chalei thei to lo pitar po bakmata hian ala om ve bok mitam zok chuan pathian hna tong train in do na an ma chon thina ti rin na hian apuya then khat chuan mi hring an ni ti po an threlo mo ti turin an nung changa chia ani ati pon lama kan kir le chuan he khopui cheto tak tan hian in do na chu an chun zom zel ti kan mu the ani ti in he in do na mun tlo tu journalist pakhat chuan athil ton asoyani